Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Matenda amaiduvuga Allah tumusaba nga tumwegayirira eise ebyengera okusasira emirembe w'ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tukwa mu Qur'ani yekitibwa nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tulina ekyokuboneraku ekikasinze kuba kya bbeeyi ng'ekyokuboneraku ekyo kiri ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabi abaati ekyokuboneraku eri abantu twena. Nabi abaati ekyokuboneraku eri abantu abasigalire. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okuba ekyokuboneraku Nabi Muhammad yali ku omusomi, Nabi Muhammad yali ku omusomesa, Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mukusoma kwe ni mukusomesa kwe yayegeresa ati abantu. Allah tukuba nti allamahu shadidul quwa. Eyasomesa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali munga muzibu atenga wa amani Jibrilu alayhi salam. Era lesoni yasooka yamuniga embirizi dabitangana mu kusoma kwe yali alisoma. Ay Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tiyeta mwaku kusoma. Kana harisan ala al-ilm, yali ngalulunka neino okuba ngafuna ilimu. Jibrilu yeda yamukoba iqra asoma ngaye nibi yamukoba okusoma ngezira chedi cha soma yamuniga paka embirizi bwe debitamu. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali ngati yasomanga tasobola kusoma biwandike atenga ni mwene tasobola kuwandika nga akyali n'okola neki nga buli Jibrilu kye musomesa alina kuchita ku mutwe. Buli Jibrilu kye musomesa alina kukigema. Era Jibrilu yeisanga obubaka nga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atambuza olulimi lwe speed okuboneka nti agema mangu ebyo Jibrilu byeri musomesa. Kyova Allah mukoba nti la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Owange iwe nabbi olulimi tolutambuza speed tofaayo byona byoli somesebwa ojja kubanga obigema. Era Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okululunkana ko yalina ko kuyirimu okufaayo ino n'okugumiikiriza ko yalina ko nga Jibrilu we musomesa yabanga abe kyokubonera kuje tuli twena okuba n'obugumiikiriza mu kusoma kwe tusoma n'okuba n'obugumiikiriza mu kunoonya irimu n'okwetanira ino kunoonya okutegeera. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali tiyasoma nga tasobola kuwandiika nga nibye bamuwandikire tasobola abisoma. Aisa wadino naava ku buli muntu PhD dalina naava ku buli muntu irimu yalina yali tasobola kusoma. Oluvannyuma lw'okusoma kwe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaba ku omusomesa mu bwegeresa bwe ng'asomesa yayegeresa atya be yali asomesa. Ye yagemagananga atya yali nabukwata mpola ki n'abantu be yali asomesa. Lumu eri omusaada mulala yeida eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi yeida mu musigiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuka mu musigiti yaje yafuka mu musigiti. Basahaba basituka baje bamubede bamufulumye. Nabi akati be la tuzirimuhu mutamulemesa muleka afuka amale. Musaada yaje yafuka olwamala okufuka Nabi yalagira basahaba mulete amadi baleta amadi banazaawo. Oluvannyuma yeino n'omusaada yamukanti wange omusaada omusigiti guno tigwazimbibwa lwa kufukibwamu gwazimbibwa lwa kutiramu Allah kusomera mu Qur'ani kusaliramu na okweramu ibada so tigwakufukamu. So Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mukusomesa kwe yaba n'obukwata mpola mpuliriza woba niwe nga kituuse ku masjidi yo kikyokola. So mbakubiriza okuba n'abantu abenda ino okusoma n'ababa n'obukwata mpola mukusomesa okugumiikiriza kwebyo abasomi byo babanga babakosiisa nabyo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.